amahoro y'Imana w'ubana natwe umunsi ku wundi unyuze kuri izi channel zacu ebyiri ariyo AM TV show ndetse na Gasabo News 24 ngo ikaze muri gahunda yacu y'amakuru ngiye mugiye kubana muri aya makuru nitwa Etienne Besa dore zimwe mu ngingo z'ingenzi aya makuru yacu agiye kwibandaho. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yavuze ko u Rwanda dashishikajwe n'amabuye y'agaciro yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. U Rwanda kandi rwatangiye gutoza abasirikare b'igihugu cya Mozambique. Igihugu cya Chad ntikirasubiza perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi wetakambiye ngo iki gihugu kimwohereze abasirikare. Mu yandi makuru avugwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, umutwe wa FCR wiyunze kuri AFC M23 uha FARDC amasaha 28 kuva mu bice ugenzura. Nguhaye ikaze muri gahunda yacu y'amakuru. Reka aya makuru yacu tuhere mu makuru avugwa mu Rwanda. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yashimangiye ko umutekano w'u Rwanda aricyo kintu cya mbere kirushishikaje aho kuba umutungo kamere wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nkuko bamwe babivuga. Umukuru w'igihugu cy'u Rwanda bigarutseho mu kiganiro gihanye na Mario Naufal, umunyamakuru uri mu bakunzwe ku mbuga nkoranyambaga nka YouTube ndetse n'urukuta rwa X. Mu gace gato k'ikiganiro aherutse kugirana na Perezida Paul Kagame, umukuru w'igihugu yavuze ko u Rwanda rutarajwe inshinga n'amabuye y'agaciro ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ahubwo rwitaye cyane ku mutekano warwo. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yavuze ko u Rwanda rutari mu bihugu biza imbere mu kungukira mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Perezida Paul Kagame yagize ati uramutse urebye ku rutonde rw'amagana y'ibyo bigo biri aho ariho hose ku isi kuva mu Bushinwa, mu Burayi, Amerika, Canada n'ibindi barimo natwe bo mu karere barajwe inshinga n'amabuye y'agaciro yo muri Kongo, u Rwanda urebye rwaza ku mwanya w'ijana, rwaza mu mpera z'ibyo bihugu bikeneye umutungo wa Kongo. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yongeye kwibutsa ko ikibazo gihari kitari amabuye y'agaciro ahubwo ko icyo u Rwanda rufite ari kijyanye n'umutekano. Agaragaza ko bidashoboka ko u Rwanda rwaba rutizeye umutekano warwo mu gihe kirekire ngo rutekereze iby'amabuye y'agaciro muri iki kibazo. Aha yagize ati icyo cyaba ikintu cya nyuma mu byo twatekereza. Inshuro nyinshi ubutegetsi bwa Kinshasa bwakunze kugaragaza ko amabuye y'agaciro yose u Rwanda rugurisha ari ayo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bukikirizwa na bimwe mu bihugu byirengagiza ukuri rukagerekwaho ibyo bibazo byose. Nyamara haba hirengagijwe ko ibihugu byombi bihereye mu gice kimwe ndetse ko amabuye y'agaciro n'imipaka yaciwe n'abakoloni. Ubushakashatsi bwagaragaje ko u Rwanda ruri mu gace kabarizwamo amabuye y'agaciro kazwi nka Kibara Belt, gakungahaye ku mabuye y'agaciro y'amoko atandukanye. U Rwanda kandi ruri mu bihugu bya mbere bicukura amabuye y'agaciro nka Gasegereti, Colta na Wolfram, kuko buri mwaka rucuruza toni ziri hagati y'ibihumbi 8 ndetse n'ibihumbi 10. Mu yandi makuru avugwa ku Rwanda, umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda Brigadier General Ronald Rwivanga yatangaje ko ingabo z'u Rwanda zatangiye inshingano zo gutoza abasirikare ba Mozambique ndetse ngo mu minsi iri imbere abagera muri 600 ba mbere bazasoza amasomo. Imyaka 5 igiye gushira u Rwanda rwohereje bwa mbere abasirikare mu ntara ya Cabo Delgado muri Mozambique mu butumwa bwo kurwanya iterabwoba. Ni icyemezo cyafashwe nyuma yo kubisabwa na leta ya Mozambique kuko abasirikare bayo bari barazajwe n'umutwe w'iterabwoba twa Ahlusu na Wajama. Ubutumwa bw'ibanze bw'ingabo z'u Rwanda no kurwanya uyu mutwe w'iterabwoba kandi zisa n'izimaze kubigeraho kuko ibice byose bya Cabo Delgado byabohowe. Byari biteganijwe ko nyuma y'urugamba ingabo z'u Rwanda zagombaga gukurikizaho inyigisho yo gutoza abasirikare ba Mozambique kugira ngo bazabashe kwicungira umutekano mu gihe izi ngabo z'u Rwanda zizaba zasubiye mu gihugu cyazo. Mu kiganiro na igihe.com, umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda Brigadier General Ronald Rwivanga yatangaje ko iyi gahunda
gahunda yatangiye ndetse mu minsi ya vuba hari abasirikare ba Mozambique bagera kuri 600 bari busoze amasomo yabo. Yagize ati navuga ko tugeze ku rwego rwo guhugura ingabo za Mozambique. Icyiciro cya mbere kigizwe n'abasirikare bagera kuri 600 ahitwa Nakala mu kigo cy'imyitozo cyaho kizasoza amasomo. Mu minsi iri imbere tuzajya yo gusoza amasomo y'icyiciro cya mbere cy'abasirikare bahuguwe n'ingabo z'u Rwanda arizo RDF. Brigadier General Rwivanga yavuze ko kugeza ubu muri Mozambique amahoro yamaze kugaruka. Yagize ati Mozambique imeze neza cyane, tumaze gukora operation za gisirikare zihagije. Niba mwibuka umubare w'ingabo zacu wariyongereye, dufata ibice SADC yari irimo ahantu hitwa Makomia. Mbere twari dufite uturere tubiri twonyine twa Palma na Machimboa da Praia, ariko ubuyobozi bw'iki gihugu kubera icyizere bari badufitiye baduha ibindi bice byo kugenzura. Yakomeje avuga ko ibice SADC yari irimo byari bikirimo umwanzi, ijyatanza kandi kazi ku ngabo z'u Rwanda, ariko kugeza uyu munsi amahoro nituze birimo biragaruka. Muri ibikorwa nk'ibi byo guhugura no gutanga imyitozo ya gisirikare, ingabo z'u Rwanda zibikora kandi mu bice bitandukanye hirya no hino muri Afurika, nko mu gihugu cya Central Africa, ndetse yamaze gusoza ibyiciro bigera kuri 3. Reka twerekeze amakuru yacu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, amakuru avugwa muri iki gihugu, perezida w'iki gihugu Felix Tshisekedi n'abagize guverinoma ye bamaze igihe kinini bakora ingendo mu bihugu byo ku migabane yose bashaka amaboko yabafasha kurwanya umutwe wa M23. By'umwihariko bagiye mu gihugu cya Chad, basaba Chad abasirikare, ariko kwezi kugiye gushira nta gisubizo igihugu cya Chad kiraha ubutegetsi bw'Kinshasa. Intambara y'uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hagati y'ingabo z'iki gihugu FARDC na M23 yubuye mu mpera za 2021. Perezida Felix Tshisekedi ahitamo gukoresha ingufu za gisirikare mu kurangiza iki kibazo. Uyu mukuru w'igihugu yirukanye ingabo za Afrika y'Iburasirazuba kuko zitarwanaga na M23, maze atumiza ingabo za SADC zamufashije ku rugamba zifatanya n'ingabo z'abarundi Wazalendo n'abacancuro b'Abanyaburayi, ariko M23 ikomeza kubatsinda bose ibakubita inshuro. Ndetse amakuru atugeraho aremeza neza ko ubu M23 genzura Kivu zombi, no kuvuga Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo. Abakuru b'ibihugu bya East African Community na SADC baherutse gufata umwanzuro ugaragaza ko intambara ikwiye guhagarara hagakurikizwa inzira y'ibiganiro bitaziguye hagati y'impande zishyamiranye bigomba no guhuza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na M23 kuko ari byo byageza ku mahoro muri aka karere. Gusa Perezida Felix Tshisekedi yarahiriye kenshi ko atazagana na M23, akomeza inzira yo gukemura ibibazo binyuze mu ntambara, yiyongera imbaraga, agura ibitwaro bikomeye, anasaba ubufasha butandukanye mu bihugu by'amahanga. Nubwo hari ibikoresho by'intambara byinshi byafatiwe ku kigo cy'indege cya Goma mu mpera za Mutarama muri mwaka turimo, ibi byatumye Tshisekedi asigarana amahitamo abarirwa ku ntoki, arimo no gushaka ibihugu bakorana ngo bimufashe kwikiza umutwe wa M23. Ku ya 18 Gashyantare muri mwaka turimo 2025, Minisitiri ushinzwe ukwihuza kw'ibihugu by'akarere Didier Mazenga Mukanzu yerekeje injamena muri Chad kuko ariwe usobanukiwe neza iki gihugu, wakurikiranye ibyacyo mu gihe hariho ubuyobozi bw'inzibacyuho biturutse ku kuba perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ariwe wari umuhuza washyizweho n'ibihugu bya Afrika yo hagati aribyo ECAS. Kuri inshuro ntiyaragiye gusura Perezida Mahamat Idriss Deby Itno, gusa ahubwo yarajyanywe no kumutakambira ngo amuhe ubufasha bw'abasirikare bafasha guhangana na M23. Ikinyamakuru mpuzamahanga Jeune Afrique cyatangaje ko abayobozi ba Chad bavuze ko bakiri gusuzuma icyo gitekerezo cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko iki kinyamakuru kigaragaza ko hari umusaruro ushobora kuzagaragara. Abaganiriye n'iki gitangazamakuru bahamije ko Chad itazapfa kwinjira mu
amasezerano y'imikoranire mu bya gisirikare na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Izi mpungenge ku mikoranire idashoboka ziyongera ku cyizere gike cyazaza inzego z'umutekano za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bigaragara ko zamaze gucika intege no gutsindwa uru rugamba. Mu mpera za Gashyantare 2025 abasirikare n'abapolisi ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo barenga ibihumbi bitatu barwanaga mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bahisemo kwiyungana M23 bashinja leta yabo kubatererana mu gihe bari ku rugamba. Ni mu gihe Igoma no mu bindi bice birimo ibigo bya MONUSCO harimo ingabo z'ibihugu by'amahanga zahunze imirwano kuva muri Mutarama 2025. Twerekeza ku musozo w'aya makuru. Umuvugizi wa AFC M23 witwa Lawrence Kanyuka yatangaje ko umutwe witwa Front Commun de la Résistance FCR wamaze kubiyungaho, asaba n'indi mitwe yitwaje intwaro cyangwa se abanyapolitike bifuza kubohora Repubulika ya Demokarasi ya Kongo guhuza nabo amaboko. FCR yatangaje kumugaragara ko yiyunze na AFC M23 kuri uyu munsi kuri cyumweru tariki ya 9 Werurwe uyu mwaka wa 2025. Ubutumwa Lawrence Kanyuka yashyize ku rukuta rwa X buvuga ko uko kwihuza kongera imbaraga mu rugamba rwo kuharanira Kongo yigenga kandi itabera. Yagize ati turahamagarira imitwe yitwaje intwaro yose, imitwe ya politike n'imiryango y'abanyekongo kwigana uyu mutwe wa cyangwa se Front Commun de la Résistance mu rurimi rw'igifaransa. Amashusho yashyizwe hanze n'abayobozi b'umutwe wa FCR agaragaza ko bitandukanije n'ingabo za FARDC kubera ibikorwa bitandukanye birimo ubugambanyi, urugomo, ubusahuzi, gufata ku ngufu n'indi migiri idahwitse iranga ingabo za leta y'Kinshasa. Umuvugizi w'uyu mutwe usanzwe ukorera muri Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru ni Colonel Augustin Darwin yagaragaje kimwe mu byatumye bihuza na M23, avuga ko ari uko batishimiye na gato imiyoborere mibi y'igihugu cya Kongo. Hari amasezerano abayobozi bagiye baha abaturage ariko ntibayubahirize, kunyereza umutungo, amacakubiri, kutubahiriza amasezerano mpuzamahanga agenga uburenganzira bwa muntu n'ibindi bitandukanye. Uyu muyobozi yagize ati dushingiye ku bibazo by'umutekano muke byugarije abaturage by'umwihariko mu burasirazuba bw'igihugu, tunareba ku murongo wa politiki udasobanutse uriho ubu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho abayobora bareka abo bayobora bagapfa mu bice bitandukanye by'iki igihugu. Tangazo somaga ririmo ingero nka Beni, Rubero na Ituri, aho umutwe wa ADF naru ndetse na FDLR bica abaturage no mu bice bya Rucuru. FCR ishinja leta ya Kongo kutita ku mitwe yirwanaho mu kwishakira umutekano, nyamara bakaba bahabwa ubushobozi bwo kwirinda ubusugire bw'igihugu cyabo. Aba barwanyi bashinja FARDC igisirikare cya leta y'Kinshasa guteshuka ku nshingano yo kurinda igihugu bakajya mu bucuruzi bw'amabuye y'agaciro budakurikije amategeko. Bahamya ko kuba ingabo za leta zarahunze ibice bitandukanye zikagenda zisahura abaturage, zihohotera abaturage, abandi bafatwa ku ngufu bituma arizo umwanzi wa mbere w'abaturage. FCR yatangaje ko itandukanije na FARDC ndetse iha izi ngabo amasaha 28 ngo zibe zavuye mu bice isanzwe igenzura, bivuze ko nabyo byageze mu biganza bya M23. Yagize ati uyu muyobozi yagize ati turamenyesha buri wese ko twahisemo kwifatanya na AFC M23 kugira ngo dusenyere umugozi umwe mu ntego yo guhanira imiyoborere myiza, kurwanya ruswa no gusubiza agaciro abanyekongo muri rusange. Umutwe wa M23 usanzwe ugenzura Goma n'ibindi bice byo muri Kivu y'Amajyaruguru na Bukavu n'ahandi henshi muri Kivu y'Amajyepfo. Uyu na musozo w'aya makuru yacu twaguteguriye kuri uyu munsi. Ngushimiye cyane ubana natwe umunsi ku wundi. Gusa nerekeza ku musozo nagushikariza gukomeza gukora subscribe cyangwa se s'abone kuri AM TV show ndetse na kugira ngo ujye uba mu bambere bagerwaho n'amakuru yacu kana kugereho ku gihe. Ngushimire nkubwira ngo shalom. Debout.
République démocratique du Congo, Front commun de la résistance, FCR en sigle, Bureau politique. Déclaration politique numéro 002, FCR, BP, 2025, portant adhésion du FCR à l'Alliance Fleuve Congo, M23. Nous, leaders, membres fondateurs du Front commun de la résistance, FCR en sigle, basé dans le nord et le sud Kivu, vu la mauvaise gestion du pays par le régime de Kinshasa, caractérisé par des promesses non tenues, les détournements, la dislocation de l'unité et la cohésion nationale, les violations des droits internationaux humanitaires et les droits de l'homme, vu la situation sécuritaire chaotique dans laquelle se trouve la population de la partie est de notre pays, considérant la situation sombre de la politique actuelle de la République démocratique du Congo, dont les gouvernants délaissent les gouvernés mourir dans plusieurs entités du pays, notamment Beni, Lubero dans le Nord Kivu, ainsi qu'à Ituri, suite aux exactions des ADF MTN et les FDLR dans le Rutshuru, considérant la mauvaise volonté des autorités du pays de ne pas prendre en compte les multiples sacrifices des groupes d'autodéfense en leur privant la logistique pour une défense de l'intégrité du pays, prenant en compte le comportement d'une haute trahison des FARDC qui, au lieu de défendre la nation, s'étaient transformés en des commerçants et des trafiquants de minerais, étant donné que leur manière de se retirer dans plusieurs entités sans motif, en pillant, violant, tracassant la population, prouve en suffisance que les FARDC sont ennemis numéro 1 de la population de la République démocratique du Congo, entendu que nos éléments appelés Wazalendo, réunis au sein du FCR, ont une mission de défendre l'intégrité territoriale et défendre la population avec les dirigeants dignes de foi et conscients de la souffrance de la population, vu notre engagement de défendre efficacement toute la population dans sa diversité ethnique, linguistique et culturelle, vit la nécessité et l'urgence. Déclarons, article 1er, à dater de ce jour, nous nous désolidarisons des FARDC suite à leur trahison et leur donnons 24 heures de se retirer dans les entités sous contrôle du FCR. Article 2. Nous portons à la connaissance de tous que nous marions notre élite à celle de l'Alliance Fleuve Congo M23 pour aborder une vision commune, celle de la bonne gouvernance, lutter contre la corruption et remettre les Congolais dans leur dignité. Article 3. Nous appelons les autres forces de la résistance de se joindre à nous afin de barrer route aux ennemis de la paix. Fait en Bois-Vignois le 7 mars 2025 pour les membres fondateurs FPP-AP, NDC-R-M, Maïmaï Kifuafua. Pour le FCR, Colonel Augustin Darwin, porte-parole. Que nous léguons à notre postérité